Guys, bukod pag nga na adventure bang ko di palian. Ang ko di kapalian diri ha. Adventure guys. Lap ng dugo. Assalamualaikum guys. Yon, ini hari kita sapa-sapa Sungai Pisang, daerah Gombak. Ini adalah adventure guys. Itu mawag kita dito. Siguro sabi niya, sila ini first time na rin sa buong. Ini kawayan ta guys. Woo! Mga reject kita kanila, kita kaya tagindan. Mga kita kanila. Guys, magkakata na yung interesting. Interesting word. Sumod na kita matuarap pulong. Alam lungkang ini ha? Lungkang.
likod okay na kanila. First time na mo. Yung sila ini, wakon sila first time. Yung kami ni first time na mo. Guys, update guys. So, mga 2 minutes na kumanin panahon ta. Matong nakita mo ito pa waterfalls. Woo! Kita mo na yung waterfalls. Susok na. Woo! Ikaw, wala lambat. Siya. Apoy, wala rin yung utong. Bodoh. Tapi lambat lah. Kalau tak tahu jalan. Cut.